Balbu tonde mbalkai. Wanzala. Wanzala mbwenze bishi. Batuweka shela bugule ni matala. Banga ngai mwe chama kunu heke shela bugule. Fachi beton. Aweke shela bugule ni matala. Mago matala ni bugule mbi banda mne mwe. Ah. Wa tu de bule anshime. Ninda debul. Lelo nsundu tujinai ukeba mukwa mujumu kalasika mulonga kachanana bikajuwenza biachanana ufika bwa mushala pasteur ukajuye ukakeba mujumu bafana kukwambile ni bijumu byeba byayi chibunyi Chinyi ngambile ubalu mutonde mwanyi vite yetu jukatandei tutushinga kubwanyi chilombo alongolo kumalu kasaya kaya kukumpala bana betu bayana balala vite kukatanda bujana bwalu wishi lulutu hitamuka sai mbamba bwani bangata kumashinya amai bagala bende bele kumayi mwinjila bwani wishalu butama Ngayen monsu banangi ba tudiomba to waya Kondolo TV tudiomba to abindi dimbi mulu ntandala nyama nuji ba bunyi menemena bali mukashi mwa ditulonda disanka njivula matuko abunyi katuna ba kolato menene ba mwana lelu ndi haka kuna katumbu kaka Yohane Samoweshi mwabudi nkwasa watatu mukubi bantu bali mwakala badiele mkongu ya bunyi bwani andi mwimana habonzola lelu mwakula malu abena katolika anyeshi mwakula bwalukai mwimana habonzola bwakunu heshi chimwene kelu kampanda chani aha atu tumona bonzo le mun tumona chimenga cha mbujimai wa mwana no bonzo le mun umbo amon deja ni mbujimai nye onak nanguleli nyimwima na mwabeu kwa kula malu abidi anyasa kadadi mikala matonda moyo wanyi manyonga mija bikola menemen bolba kumpala mboalu bwa bukubi munda ma province Wakasai oriental la vie humaine n'a pas de valeur ces derniers jours. Elle n'a pas de valeur pourquoi? Parce que on tire sur les paisibles citoyens par des bandits. Des rebelles à main armées opèrent régulièrement et sans être inquiétés devant la passivité de gouvernants, devant la passivité des autorités, et cela s'est fait même en plein jour dans la ville de Mbujimayi. Il n'y a pas que ces braquages, il n'y a pas que ces visites indésirables ou des visites nocturnes, mais il y a aussi des extorsions. Muntu ya munjila ututagani banson alma bano diamba boko abina bano bintu boko bano bakalala bo bano benda bakengesha bakaji babantu benda bakengesha bantu we mukwata chamu cheba cha telefone kubyanza mwambula nim kabudi mboge bakamaguta mwendele munjila wa mufika mebayi bamulolo nanga mumusesu wakatomba manya bwani makutadi mwambula di mwambuila bantu ni badiba kuja hulau ki malwa di matamba kuntonda bikola menemen. C'est vrai, partout au monde il n'y a pas de pays où il y a zéro insécurité. L'insécurité reste un fléau, reste un phénomène social vécu dans tous les pays du monde. Mais il y a quand même des mécanismes, il y a quand même des stratégies qui sont mises en place pour pouvoir parer ou réduire, attaquer l'insécurité si vous le voulez. Mais si aujourd'hui, mon province orientale, tout cas dini muntu mumanya mwakusomba muntu somba ni bantu bilenga muntu di uje ni bakwabo yena nshima uyihesha bantu bakwabo badia ensemble kakuyimatando to. Mais vous trouvez que la nuit muntu di mwakalala munzubu ukalala kamanyi bwani na buchanyi kabwakuchato. C'est le cas d'un préfet d'une école locale, M. Ndombasi, qui a été abattu lâchement à quelques mètres seulement d'un sous-siat dans la ville de Mbujimayi. Alors, on se pose beaucoup de questions. Dans cette province, il existe un gouverneur de province ou bien nous sommes dans une province non dirigée. Malheureusement, c'est une insécurité sécurisée, c'est-à-dire on abat, on tire sur les citoyens pendant que nous avons la police qui a entre autres pour mission de protéger les citoyens, de protéger leurs biens aussi. Et cela se passe pendant que nous avons une autorité provinciale, pendant que nous avons des gens qui s'appellent des ministres provinciaux, pendant que nous avons la police ici, qui ne sait pas démanteler les bandes, qui ne sait pas démanteler les cachettes de malfrats. Uyo sangala Mbujimayi hadi diloloka uyo kalala mu kukabeka mwanga anyo kalala kukabu bwachinyi bwakomanya bwani tulu na tushika muiswanyi katwa kushika to kuno manya bwana aba kuboela dibakai eshi dibakai to na diba boela kabena baboela no kwambula bintu to. On entre pour tirer sur la personne, c'est-à-dire la vie humaine n'a pas de prix au Wakasai oriental. Et il y a des autorités qui sont dans cette province basomba. C'est-à-dire bavunga ni mikol bindi la mafuto ababa gouverneur, mafuto ababa député, mafuto ababa ministre. Et ils ont même donc un certain courage, une certaine audacité. Nous sommes impayés. Vous êtes impayés pendant que une semaine, plus de 5 ou plus de 4.
Je vous dis bien, Bassomoni, insécurité, même dans la province du Kassai oriental, ajouter chômage, dans la province du Kassai oriental, ajouter sur des hangas de Amidimu, ajouter sur Malon Sotribamani, du bande d'Abintu Mushinga, Louis Choutou, le projet Chilegelou. Donc, ajouter sur tout ça, on ajoute encore l'insécurité. Hadou Bouela Moussou Mouamuntu, ou du Mouela Mouma Yakib, ou du Mouyama Kiba Montouani, et je Mouyama Kachebe Muntu. C'est-à-dire, les gens n'ont pas d'amour. Et ceux qui font cette insécurité, ils sont des Kassaïens ou ils ne sont pas des Kassaïens. C'est-à-dire, nous avons un niveau de chômage. C'est-à-dire, parce qu'il ne sait pas que et il y a des gens qui s'appellent, même qui gouverneur en province, même qui ministre de l'Intérieur, même qui ministre même qui député campagne. Ils s'appellent des autorités pendant qu'ils sont incapables de protéger la population du Kassai oriental. Serment moins zabouani tête na tukuba bantu ni bintu biabo. Moni hamalo so dimatu tonda dimako atabantu munda ma province wa Kassai. Tout en tapinya insécurité, tout intègre ho. Vous pouvez vous imaginer que mon truc est moins la tukuntuku. On trouve seulement tukuntuku munyenga, muntumuto toela butuku. S'il vous plaît, ce message je le fais en direction des autorités nationales. Il y a déjà un gouverneur de province élu du nom de Kabema Tchabidji qui a été élu majoritairement par l'Assemblée provinciale. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous attendez pour fixer la date de la remise et reprise entre la gouverneure Madame Longa Moussouamba et le gouverneur entrant Kabema Tchabidji? Parce que maintenant, on sent qu'il y a une absence de l'autorité de l'État dans cette province. Monika kuchina di somba di etudia, usomba kumumvo buni, udi muchimenga cha mbujimai to. Mbujimai wa balenga ba kushinta di minugari, mushala mbujimai wa balenga la ba kwasanga na mbiyunga mamuchachi. Mbujimai wa balenga la ba kale bibanga na butuku katushi bende shibantu kuntuka ba shi bende shontukuntuku hola to. Munikuna makwanga ta moto butuku, wakuye mwabu wa mufika to. Wemu yeho, ni wemu ina moto, ni wemu ina di bambulo moto, nunu jimina. Et ça, c'est une ville de Mbujimai, la ville présidentielle, où il y a des gens qui s'appellent gouverneurs, où il y a des gens qui s'appellent des ministres, où il y a des gens qui s'appellent des députés nationaux. Mais insécurité à l'Est, nous en parlons parce qu'ici, il s'agit d'une menace, il s'agit d'une agression. Et l'article 63 de notre Constitution nous donne le pouvoir de nous mettre debout pour empêcher n'importe quelle agression. Et sauvegarder ou protéger l'intégrité du territoire national, l'intégrité territoriale si vous le voulez. Mais avant, quand vous avez à quoi est-ce que vous avez dit quand vous avez une province, vous avez une orientale. Vous avez une sens, vous avez nous en parlons, il n'y a pas de mesures prises. Voilà, parce que hadi batega migolo munda munya hadi hita ho na file ho 2000 na file 3000 aidi ya mumpaye abantu kayemu ngobu wamula matadito. Pourquoi il n'y a pas de patrouilles? Ou si elles sont là ces patrouilles, qu'est-ce que ces patrouilles font? Pinyalo kongulu ni ndio ele mpinyandwani badi ba créer insécurité muchimenga cha mujimai mba gouverneur balombo diani eshim lampulushi. Et puis, l'ampouluche, il y a créer insécurité. Est-ce que raison de moi l'ampouluche fil ni di balombo di bafilan? La police j'insiste là-dessus. La police mais elle s'appelle police. Mubi qui dit avec 5 communes. Mon commune, commune 42 quartiers. Il dit machine à vous vous imaginez par commune 42 quartiers. Commune d'une quartier, il quartier 32 ou 33. Mais commune d'une quartier, il y a quartier 42 ou 43, ça dépend. Mais tout dit machine à la police, en garde même moment animé, soit du moment la police toute machine à bout, la police n'a pas de véhicule ici. Et nous avons des autorités. Madame Long veut maintenant quitter le pouvoir. Quel est le bilan de Madame Long, la gouverneure de province? Est-ce qu'il n'y a pas eu de rétrocession? Il n'y a pas eu l'argent d'investissement qui a été donné à l'autorité provinciale pour protéger Bantu ni Bintu Biabou. Au moment où la police n'a pas de véhicule, c'est-à-dire de la mobilité, qu'il y a des moyens nécessaires, il y a un traquer Benemuchimato. Et c'est comme ça que j'ai dit. Il y a l'erreur. Ou du l'ampouluche, ou dit
kayi mujinga makwenza mujumuenda mais bikala ba muhesha makuta we mulombo de province angata engagement yeba angata charge yeba teka balombo di balampulushi hansi. C'est ça la solution. Sanctionner teka ba suspender balombo di balampulushi bonsu. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il y a des gens qui ont fait commission Yabuto, qui est gouverneur de la province, qui a remise reprise. Prends ton courage, démissionne. Prends ton courage, démissionne. Même en plein centre-ville. Et la vie humaine n'a pas de valeur, n'a pas de prix. Ça se passe ici, dans la ville de Mbuji-Mayi. Voilà le grand message que j'ai voulu apporter aujourd'hui. Et je reviens pour dire au Premier ministre ou au Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il puisse sortir un acte officiel. Donc sortir un communiqué ou un télégramme pour fixer le jour de la remise-reprise entre le nouveau gouverneur et la gouverneure sortante. Parce qu'à un certain moment, on sent que maman a mucho oka, ou parfois, il faut rien somme. Tant mieux. Mais puis le gouverneur il faut tout le monde mal. Et puis j'invite la population pour collaborer dans les services de sécurité. Mon quartier, mon monsieur ou den mulal. Mon a dit beaucoup d'ensong al mbudu ambule biam. Kadi biam bin kanu mon ambule biam builato. Mais so anu ngwe mata hansal. Mais so mokunza na bumu di muntu mufu mogudi babutu. Hein? Adu tang na song al ma wana ngwa mu vadilu wa bilamba biende ye. Biende bilamba bidenu tumpata tubuji mtu vala hambidi tuta hansal mbidi mujimeu. Utangi na song al ma mukutangi na ngwe mu mwani wa mfana kudi shinda hanshikani kukutochibu. Mais usanga bansong al mabuna ngol bende ni bansong ka shimuka tie babanda ba hweka nenu ba mam batatu hanu nyinu mona bantu bana ngwamu ndai kula police bo banyi kuba kongo bani song al meutu enza mudimukai anyu usanga utangile song al katuku mudimutu wi mais usanga njiro muvala nungochi muni mulengele mbidi mushala muhitotoni mukajwa Vital Kamerhe Amida Chature nangu makuta uruwa hetela kwa mu province wa oriental kamu yimakuta teto hanungu banyana mona wanyibidi mbidi yagintu nenda konsekwa nangu songal maya nangwam hanu sana songal kene ni mujumo songu juwens me munda munyo den mulala udan uto dama parfois udan ni banya nda batokarta kama kuta bantu abuki badi babwelele benantanda munzubu badi bashibe benantanda batu tokula. Insécurité, c'est un travail commun. Ngakulu mwabe nga dénoncer bani gouverneur de province. Yamo mwana bani kimaya kabidi mujumo endato. Yamo ni manda ya kale mana kushika mwini. Elle peut démissionner. Ça ne change rien parce que ngushala ni matu makes. Tu peux démissionner, tu prends ton avion, on somba kuchin sans weba. Tete tu chala mwetu mune muni Mbuji-Mayi wetu. Diba di alo masungule mu 2023, wafu ko trono mpala to ko le mikanda bu député provincial, ani national ki wetu mudimu, wenenu wanu banda munde ka nwenda kana, nwenda nuje mayonnaise, nuje nibi fotek munde ka tetu nele tuka. Et puis nous fondons des tricot, nous savons que nous amène nous avons le Touranda, nous avons. Ça c'est un. Deuxièmement, population, soyez éveillés. Soyez éveillés, collaborez avec les services de sécurité. J'insiste que l'insécurité n'est pas seulement à l'est, mais l'insécurité est au Kasaï oriental. Mu Kasaï oriental, matukwa badi biba, to ni badi benda bela nshinga munjile bin. Usana bantu benda bela sima, wakui bagane njila, kafuka sima kanyika sam. Udumui bangani usana bantu bende bele milonda munjila mulondo libele munjila udi bunene usana muntu nyombula mulonda uya na kwe yaka wele mulo swang bayaka kule mulonda kwe c'est-à-dire chichi da lukunda chiri munda mwa lukunda baba ndi batu tamba mu province ka sayem kimba banyi badi bumbuka kukatanga to kimba banyi badi bumbuka myaba misogu to badene ba mu chimenga cha Mbuji-Mayi songa le medika yini midimuto kidi bayeji udwendu bintu to ni bikine biya ba weto nangumanya bwani habulo ba triba ba benyi ni benelwendo bionsi biwenze na show muwenze bishira show mukibelu hingula mama Mari manya nubwani kumana na uye mubulaba ni hawa ya mubulaba chirumbuliji na chi ba triba na banzambi nangu ndi ngambila bajini chama kwa ngata mahanga dik c'est comme si ça n'avance pas mon province wa Kasaï oriental
Et pourtant, quand déjà gouverneur Musungula, ou Musomba qui sens chimani du bala mikanda ou bala kuti bibeji ba témoignage du bala chinito parce que kimbani kumwambila bwani weka kangata midimu yebato chef de l'état wa bend wanga chidi hanga dika wambi bwani ngita buji disungu dibodi amukale yankabe machabichi kadi toni mpindi gouverneur wa province nous binjira ba kutumina nenda hajika chidi mwani nous binjira bwana remise et reprise enzeka dibakai c'est la question que je pose ou une réponse du moi compêche bwani kala mumanji bini ngakule bikime mo dwa to ben entendre bangambele bwani ngakule mo ngakule. Et donc nous voulons un changement. Mon province vous pouvez vous imaginer bwani benji ba mudimu ku DGR Kaor direction générale des recettes de Kasaï oriental bantu abumba fuchishi ba bitaji mudimu wabu ngakwenda kufusha bitadi bambula matadi bando banga tama kutambula matadi adi bantu ni chama ko shambula matadi. Mais vous vous imaginez que prima yabu badi baba futa 100 000 francs mais subitement badi bala ko mudimu basangana bwani directeur obu ba yeshe prima ya 25 000 francs sur 100 000 ani calculer bunyi baba agent bon sob un monsieur qui s'appelle directeur udu ko sa 100 000 am moni 25 mu kumushira 100 000 kushale yin 75 000 u conseiller ndeye yakala kuje ikukuta 75 000 uko sahamu ina mudimu yons 75 bunyu ba bena mudimu wabu prima yabu badi bambambe na mudimu ni directeur muko sama kutetu. Ça c'est un. Ça c'est quel kilo, quel courage wa directeur musomba wendela mu machine munzu budi wenzela mudimu mashika mu ntenta uje mudimu soma kuje minyinya hantu uje mala uichikisha mudimu soma kuichikisha ni makuta bena ntanda mais nikasi di bafuta bantu bena bafuchi babitadi baba futa 100 000 francs de primes. Mais ce monsieur a le courage de prendre 75 000 par agent. Mais ça c'est quel courage? Udi musumba moyi mukole mubichi salwani. Eshi mudi touche bisalo bya moyi mukole. Un courage ka imine. Et entre-temps, ben service est unungu d'assiette. Badi balekela mudi muwa babo ikote tout ambamba babo ikote. Il n'y a pas de travail ku DGR Kaor. Musangweo. Mbabo ikote mudi mama bani batufuta makutetu bangata mioto badi jahanshi batufuta makutetu kudi bani chama ko bafuta bindi ulukongu bejiru nindi yala ndolwelo wadi mwa kwikala wambila mwana bani we mwana kadwendo kadya shimya kubena mutumba to kujilomba bantu makuta to kujilomba maisote mu ngalasa to. Entre temps mwana mbugo gumbel ninzala kuyumwa 50 francs wani hawa ya umve banzala waja mwana udimo kuyekalomba ngana nyeshike na kalomba ngana ya kalomba ngana chibidi nchochechi mushindu kai udi bant muntu mwakala wendo fuchishe bitadi bya maguta muchita jamu mwachita nanchani $1000 mom mais yaba bamu futa 25 000 francs bu prime binade baba kamu yeshe $1000 wachitaji uduwanga te $1000 yoga ishambula matara ndwela mwenda mompai balu $1000 ni 25 000 chichabunyi nchin 25 000 ki mikesa $1000 nyabunyi du moni muntu Mwakuyo katanga mwabe na mundi batuendo katanga. Mwakuyo ko 45 000 du katanga. Wa mana ko $1,000 ya biabita jai. Mwana ko mayabani batu bamfuta 25 000 100 000 di batu futa directeur du kos. Ninga ngata $1,000 au nganga to kudi chi nganchi esprit de mort. Chi shinyi cha mwagazaji. Choche cha hanyima hanya. Mbanda mu 45 000 niye ko katanga. Bwachinyi mwakuita buja bwani mema ngikala ngenza mudimu ngenda mfushe bitadi bya mali $1,000 ma $500 pinde ba mfuta même 25 000 ni 50 000 to. C'est pourquoi muchima udutunguluka monda ma province wa Kasaï oriental muchima kawa kushika to et les vols au Kasaï oriental ngamuno mbi bakatoto bide bwani bene muchima mba détourneur to mba voleur kimashilani bene bingoma bene buhira bantu bimano abato. Ce sont des voleurs de kuluna en gravate bibama kutaka ba ini lusato. Donc bantuabu badi bende muchima udi généraliser à tous les niveaux. Bilan clôture bilan bijima biachili mutijima ni ngondo clôture bilan aturi ali gouverneur wa province mubwele mbugalenga wambi bwani emu Kasaï maweje munu dinga bitadi bidimomu hanga ava nyangenze restitution bwani maibunyu bwa makutadi benantanda bafuta moyenze restitution umwehel anuwenzo umwehel awe umbuya mubibota ni lelu na shidakule di mwehel. Alors qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que ceci veut dire exactement? Donc nous dibadi umva nani badi makwanza badi makwakulecha badi makwenza cha kwenza enzai nindo la bonsta sagijil. Eyo tututunguluka ni mudimu wetu mwaba munena wa bonzola mabudi ngwaso atatu mugubi tutushinga mwakwanyi kumanyeni maluka idi matonda benantanda badi basanga nyibo mwabe mukalenga wetu papa jina dia banganyi jajina nji kampete Adonis mukalenga Adonis bolka du buton bolu butonda mema mo province yetu Kasaï oriental nji karateka muneno wa muchimengem
ngatu mwenza compétition provinciale locale kuna championnat toni ya entente atwa kulangana bo entente est njimo atuka champion wa province mu catégorie kanyi ka poids lourd moins de 84 kg mais toni pinjeu na chamutu tu bienza bio bina bia sport bebe ka to na te tuni avancement mu important tujiba chaîne tujiba itabonye be mo province mwem ajiba tulegele ka ba tutangi dilenye meso auto mbwa twenze bish tubange tukuiba mujiba wabo bibe mwanya shitukala twenze chinganye njinyi makandani de anyi ndongata chintu cha mu chimantente njimo wakushadi jilenye nyano andonga shi sport njenyi shalanye sport yoseke kunjinja nyikunye njisha mukashi anshi kunji nyanenda kwe tutwenza wendo tutule bindi ya bantu mombanza alebishala nyo champion wa champion wa mombanza to tujiba champion ba mwe ringa tuimana mutata mibwa kututangana ka twenda tuimana bwana tukala twenda tufika mombanza twenda tuluisha baleji ba balunda betu tuluisha balunda betu anye twenda tubabwelela mombanza to tutwenza sport wetu wewe mbwana shabwanye ni chef de l'état ajiba organiser bientôt bi comme ni championnat simbo abantu baloka province comment tout twense ba shade dilano mo province et tu ni makande ba manya sport wao njingenza mo maître chafe que maître wani même tose kijilanya nani merci kaku weto yen weto kaku ni mukumona moela ma kudi lunzaji lo mama Maria munshingu mundumu akali ndimwana katolo wangonga twamile ko kubebe bwali budi bukutonda mbalo kai bwali budi buntonda president bujamu ditatudo bakajipakamba bantu bashigile buntu bashigilemu tudin bana kabena ni chintu chansongto kaji bakwa badi benda balombangan tetit magalet basomba kunjela nungu tkabe chintu cha kudi bintu bilamunem kapena bomwana chintu na shachimwele cha batambulisha na shitotat ichi anchini ndomba bwani ndomba amkudi nzambi bwani nzambi atana jitunga jetweji batulonga lele koko iteto bakaji bashikila bakamba ni bantu banunu bukole butukari bantayile tu ahodu fuma kwa inu yako mwabenji fuma kujisomba ya kunjila mpansha ntuma tutalala kunjila awu yalo hana mai matala akadi mbwachimba mumbaku ba mamu bakaji bakula kashi masomo bokumbele benda balombanga na mewodi mweta moyiwa kukala kwenda ko hana tuni ntuma tutalala tu musomba ndomba kunyanzami chena mwakuti hehecha to yikale musomba nyuma abu mwihela mpansha mayanya kaje jambulisha kaje noko bafile bintu mujitung mba tukwata foto mwabe fila 4000 tetu kufila mishonya mbula metaju vwa mukoko wale mine binabi na chintu chimwele kinchi mweneka 4000 yabe yakumai myangata mifil pinje wewu moturu che baja mweto ala sengsa bintu bijibil midimi kali yakubwela midimi kakwenda kabichintu ya charibuni yesu kali yakui ibwa imbo alibu buita kuntonda bitujinyinta tumita bu impinje bintu mbikole muchisalwemu na shemya be yonse na shakumai mwana mai mbaba kalibela mai anaisa uhanshe babiji wagu imuhanshe di badi wala jini amununu kamule nenu anaisa mai tuvutuno munemo mutu satu 50 mukabateka 50 tuditu nje kakuwanyi dike ngajita bu 50 kamuhele kabudi mukamai muko saga dika muhele 50 tubiji sa ujini kabudi mukamai muntu mwanya shika majika akamashika moni tubidisa kama 50 kamule hebo kutuna isa wakweta maka satu biji tulita bunyi bwa maya jina mina kumilonda amubikola tatu lutatu muka salita bunyi bintu bidambili bila bagwa abo badibal baba isabantu mamatuka biba tambulisha kwa kutatu ay tasika jila kako mukalenga wetwa tambile ba malo di magutonda ay mala imantonda salite yimumbujima ya tuchokeshi salite mwijima muturche che mumaini ba mère de la ville mujima bunchinga yito mucha sase muchinzele tuche to tujuma beo kama tubendanga na mo muto ba bendanga na wan mu film mi ba bendanga na mi aba mitoka mu gloria kima maini muchinzele mi ya partout mikiji kama batani la bito ya mi aba mna kwenda mi aba mimpa baba kashi musoko yana president usukula ministre ye musukula mekaba babwela muka cheto bintu abibi tuchoke cheteto baba be abita shide siya nteto ba mai tujangaje mu abeu province tu ça chintu cha chanana salite waich
mabiji nsembo jana mabiji ba autorité kati tete ba abantu mo sanita nsebi shala ba autorité ba tete kweta nsembo ha ba bo kutulo lela makache ante ba shala ba autorité ai ba bo to shala ba autorité ai moni mo ba bula ba kweta nsembo no mu kala mu ntrampanda mu jitunga ha tututa ila ma pays mi kwa tutana na sha mu Ghana tutana mu Mozambique tutana mu Angola pays mwikala se ka pays ka keseme ka pays kala ni Rwanda tole kwele mvite udini nzembo mwende taka tu nzembo ye tu nzembo we muswami wa ntachita gichanzembo baba kutama kutawe kusela baka shibanaye piye chinto aje sabale wetu we wati santima ya boku kuko shanzembo kumbanza salite wa ichi chinto aje tuchinchoke shibikola mukalenga wetu oya gondolo malu kaire makutonda oya gondolo muchima wa ichi mumujimai juweta ka shintuka kesa ka juwa weta wanyu weta wa bina muchimba ba kubolela munzu tutulomba gouverneur tulonga musa mwanyi aboshe wo sécurité mumbanza bakaja kuita mwabebende basanga ka halusa ka cafe bangani bampulushi basanga halusa ka cafe ka cafe ba baleke jino dia nanyi bakabana ka cafe ke to aka babule vero asigro asensa ni cafe ka sensa est-ce que batu bano cafe makutono ndufila batu bakasumba cafe bano anyeshi babasumba bitu kwa baba no jamba juba sana mwabo muyiner bano jamba bafuimisha mwishi mumbanze batu baba tututa nangwao chandegerete to bakwata mwene muchi binje wewe tetu tumuoshi malu adi makutonda malu kai manjini badu budu buntonda bigola mjutonga yeto jambu jimai to bashajile bigola jitunga jambu jimai kamuchena balu bansongo to bantu babalonga tulasa bakwata maplama binjile mijumu binjile yesu mujulu bako shena balu babu mpa mumbuji mayi muto bako verne abatu jinabu bako to kebele mijumu ya abu makotaja ya mumpaya mu abagena ya societe banyo bako mubulisha badonga anu anyima ke ujibela abu makotaka na muno ujibato baka tamba mumbuji mayi wasu to shibola batu dongo loko batu kebele mijumu ya tetu kwenza kibaka binzi mbavula mumbuji mbavula mba chapsha balaka kwenda mujumu to wa mujumu musha ujumuna mushada wajana wako to lido ya bantu kebanyi manzoli kibali bomvuna babo tosakije Balu kutonde mbalkai. Wanzala mbanze bishi. Batuweka shela bugule ni matala. Banga ngai mwe chama kunu heka shela bugule. Fachi beton. Aweka shela bugule ni matala. Mago matala ni bugule mbanda mne mwe. Watu de bule anshime yin. Ninda debula. Tudi abonzola. Bambile ko boalu budi bukutonde he mbalkai. Boalu kuti bwakala buntonde mema. Bujanu boalu wishire chabatwelela malaba. Muishila wetu anotra dameu bajanu matukonso mashinyi wo maita nyimpanisha kuinshila bikwanga nyinteta anuluwishi nyikiripa kibijipincho kisha mwabeu bimpachishe nyiji mushindo kwa kushiwai moni ruhishi lonsu lulubwele mubikwanga bina bwele mubikwanga nyinteta katuyi mushindo bantu bala nyo bintu bikabi bwele mkwishi chimalekele ruhishi alusu bantara nbanyi bahuita koko bahuita binabi bakebela ngosumita bonyi tasakije mukalenga wetu vyo wetu twambile malo di makutonda vyo wanya kachabatwele njila yiji momone yi batwele luishanye shimbatwele njila vyo wanya mabeo teto atu bantu babana ko mai bikola te bala imanyanu seke monyi chibwa mige ba intula kana na shambi ja vyo wanya mwa muntu mimbijile nyimanya to bibijile mamanyanu to mimpala ko wa mai milonda katwele na yi milonda baje babanda bawe kana vyo wanya mwishila mwa luishem Titumona ko milonde janu ya banda ya eweka ba na iko yi milonde nye nyama 4 millions ifu bezela mumbanza bana baje mwana ba manyano abefe wani bibi milonde yons ya jik bana ka ya bibi banda bana ba maro no province yemu jikenga jita yibu ni wani mai ko abukumbelo anyinchi milonde bibi bakana mu tsalve wani nyimine bibenze bina bi milonde bile fe wani bionsu makontera bionsu bibi ba na bi mabefe wani merci Mukulumpa malmantonda mwalkabo bukutonda. Mema toska jilobuni. Mema bolubur buntonda mu province wetu. Precisement mu vila mbujimai. Insécurité wa ichibuni. Bantu kaba chena libre to. Tukajanu tutaya machi. Mbabwele langa na munzubu bashebe yangana. Bantu bina badi bashebe ba intellectuel badi mwakulubulu ditunga. Ubito hakampa anda bito hakansanga. Turubenzana buni. Kato ni mbula matedi mu province wetu. Mufilo wetu wa mbujimai bon mbienza no boni tuja nungu batika jereka tuina bantu bari makutu kubato alors abu bolum buntonda meme bikol bol bo kat chene libre to bintu bya kala kalabi to ka bobi homoi tutaya mache byambula mbibanga batechi mwa kwambula bana babenda fumutulasa bantu bakulumpa bina bintu abika bembe tusombesha les mu province wa Kasai Oriental to
Bamo de province, ngwa fumwa di tunga. Kibol kai tutulomba kudi bako keshi ba province. Bako keshi ba chimenga. Chinto achiki miaso mba hatose mudi mumba heshi. Bako kwa chila bantu. Alors kaba bodi mo monzo baka sombuto. Hakari butu kubuila bantu bala banyema kana bikole. Balo bo bantu kaba chena kabidi balala munzu bubimpato. Muntu enso nongo. Ba muboeleji. Muntu enso nongo. Ba shebei. Alors binto abi waya kondo mbitu tonde bikole. Mena anu bako keshi ba province eu ni ba ditunga bela menji katona basi kabidi rufuto aba ba foko esta mbitu tonde. Tini muka sai mumbuji mai. Luanzala tufani ku massage. Luanzala bantu bafa masashi bantu bafa. Alors bako keshi betu bela menji njemo mai bempani gouverneur jumurama ngwasa wa province eu ni boina munda boende. Anu ye musonje ko chinto achi ba insécurité wala ba mudimo ko achi le peuple toskidil. Merci. Même manima la biajimanton de wol. Eyo. Je l'ai été ngachaba banko ele beton ko banchela wa président. Mais baba man bajibele bende be no jumane to mo lo bolu wish kaji bantu bajano bo mama bajibe sana munchela bajano balegela ba bende bagato na bantu bajano baba mboga ntama tumbejumunto balu baba ko tena mo tabun. Balu wi bi jimbo atu tumo na muntu lo ngala sujigeja ka usa jigalu. Muka kambula moto wa benda ubangu endesha muka bae teja baji muka mpesa bagaji gunge batu shange binto ne membe gol ngenganchi bije biato bije daza biato biato pari mutuel ambulance fumu jambon kibika ba etujamba muka mpesa mosho musala wakweta mo kutafuta mukala wakweta moguta binto abitonde bigol bele mona kungenga sport intent ko sege akwa ko jande bae teja kwa kumuni mu province mona na shimu na shimwele. Moi, je suis un élève. Tu es un élève? Ouais. Quel est le problème qui te préoccupe? Moi, ma préoccupation est que notre ville n'a pas des industries alimentaires. Nous avons fait l'industrie alimentaire dans notre école. D'ici peu, nous allons débuter les stages. Mais, vu les cas qui sont dans notre province, nous n'avons plus des industries où passer notre temps des stages. Alors, nous serons des élèves bourriques ou bien nous serons des intellectuels dans notre vie. Donc, vous aurez de vos industries alimentaires dans vos cahiers? Non, les industries, donc, on doit étudier, on doit faire la théorie. Après la théorie, il doit y avoir aussi la pratique. On n'a pas des industries pour pouvoir pratiquer. Donc, nous ne serons pas des intellectuels durant notre avenir. Je demande à notre gouverneur, celui qui vient d'entrer au pouvoir, de pouvoir veiller sur les industries alimentaires. Et surtout qu'il y a un problème là-bas du côté de la brasserie, de la Brasima. Je ne sais pas les problèmes qui a fait qu'on puisse fermer la Brasima. De ces points, j'aimerais dire justement à notre gouverneur de veiller sur les industries alimentaires. Merci. Merci infiniment. Walubuji muntonda mwabe mgalenga journaliste mbwa mu province wetu. Province wetu uva muimpi kajiwa nyangu bikola. Michini. Walubu akumpala mgalenga journaliste njumanya bimpase pumo wa province wetu miba. Havuba ela kumakutamu miba bafuta bena muji mwabo. Muji ngende shaka chitukutuku chanyemu. Mvunji retrouver. Balu mfranga yivu iboela mu province. Yitukwachi tetu bons muntu hana kambela muntu hana makala mukamuji mukonska ju muntu mwakwenza ujukenze bihehel lelo abantu bonsu bamwanga jimbujuka sayike twaka bayaku babenda bwachi bwakuhanyile mijumu yagenza wo mukese unyi ngenze ujinyiluta tumunda mwa ubikola menemen lelo nsundu tujinai ukeba mukwa mujumu kalaska mulonga kachanana bikajuwenza biachanana ufika bwa mushala pasteur ukaju yakakeba mujumu bafana kukwambile ni bijumu byeba byayi chibunyi wakulakashi kwenu kumbana kwenza mujumu to heba nespoir wani mbujima ya longoloka ku kasai ka longoloka uheta mujumu wa change lelo president wetu mwanga tabu president ka tujiba munanga bikola kaji bijumu bijibyende bi societe na shuma mukasai ni tuye kwei twende tufuila munjila bayayi kukatanga mashini bijishinda tutokukatanga bikola kanangana chitwenza nchinga ajula kwa ku societe munemwemo bana betu nintetu binaba twenze mijumu bikala tufuchibwa bajibahana tumbela bajere trouver ujuenza bitumbula ujere trouver ikala ukaku societe to byonse bijibu ku twenzele ninjile nimbiko abwe kabyele ni jambulisha jijibimu ku tukwachisha tetu bwavi yetu anyi kujya kwetu anyi kutanta kwetu kulonga kwa bana to ki bwalu bwa kumpala bujubu ntonda bwa mukasai ketu bwalu buibiji
mfumo mwamba ni bana balonga chanana kaji ekoli tutulonga shabana ba tutachishi bikol bikaji bana tini ba mu primaire bigena basumba silabisa yinga 1500 weni bana batanu umva bunyi bwa makutaji uheta montomo mwana ni kaji tete konskaji mwana wensi bikengela anujukut buimvi bwa vulu mutulasa twina tujibamba ni bana balonga chana nabo anu batabala ko batangila ka biji bwa lwabo bintu abiji bitutachisha tetu baleji bikola menemen bwa kutangila bunyi bwa bana batujinabu mujiba longa mwam wenza dépense mihita bunyi balonga balo beno muchima ba préfet balo beno muchima bionsu kabi mushindo wa kwamba to mugalenga journaliste kibwanyi bwa malwa jimantonda bwa mukasayi moitwemo tasikijila bwa Ngamba bwalu buji buntonde mema mwabeo bujanu bwaluhishi lulutu hita muka sai mbamba bwani bangata kumashinya amai bagala bende bele kumayi muinjila bwani luishalu butama kajinya bana ngosu yahichi mumbanza kako yijikisheto nangwamu anu wewe mwambile kwa kumukalenga journalista mwambile kwa kufuachi bwani akeba kwa kubantu bonsu bajibenza bangata makutama bayingasho kwa kumakutabela kabu jimbo bimpa tusomba kwa kumujitalala kibwani bwali bumvu na hapo tasakijila ya ondo walu wa bunyi ngusaba kulesha mbobo chinyi ngambile bwalu bumuntonde bwanyi vite yetu jukatande tutujinga bwanyi chilombo alongolo kumalu kasaya kaya kukumpala bana betu bayana balala vite kukatanda balala mvite kukatanda longa musama mwene baba shebe abantu kuntoko mamu guvernere mwene mwetu tu mamanyi mamu wajinanga wajitalala kaya kwenda to ye mumva imbantu bashebe yana bawe kumwabao munyumba walo bugole anya ye kukuna shokune kukatanda kafile kujitalala kichanyi bwalo bumvu ngambao tasakijila bwalo buji buntonda mema mabeu bwanyi bana balonga tulasa te bakwa tulonga tulasa kako yimiji muto mujumu munene ukaje wa nyimo na basala baka bala bakwa tabana balonga abu bena bako busachima busala ki mujumu babato ke belwa kala kufuta wa societe anye shi busala na baka banda bakwa tabana bakungola mansuki eko kumvita ijuke kunye kusida kunalo kudimvita mujima muchima wa ichubunyu kajo mushechiramba kulwana boba tulula kakwena balu bwa bujumu mujima bansongo tobola balu kajo mansongo mujima jana bwa muchum benvi ba ichubunyu nzoli abanta bakwata muntu mutegeri do wenda mwa moyo bambulu mana munjekele jema bapanshi babiba muchisalibela ne byanza mpaya bakotula na makotade mwa kujeba bigi bani babigila banye de bena de do bakachingamba nyi Moni yema kaje ko jitonga mutelo ko ko menji kijitonga joko longo ko jitonga njifa Jones. Merci. Bwani bwal buntonda budi bumwehel. Bwalum bwani tudi badile miadi fachiwe twanga tabugalenga. Fachiwe twanga tabugalenga. Chilombo twanga tabugalenga. Fachiya mwata nubugalenga bintu bidi buheka mushinga malade shintuluka societe di bwel. Kadi kache fachiwa nga tabugalenga. Societe yonsu anyi midimu yonsu projet yonsu di mibanga munda ma province wakasa oriental. Mudeno bantu bagugoma babaturula kunde toni bihigi banshim. Usana muhigi wanshim ni mukombi wa mushantie. Anyi badimi babujimi bagugoma. Bangatande kabumuka nukugoma. Bangata kuji ba patron ba ma projet. Utuluka nukunde kayimoni kubwele kwenda ndeka chama mulele henda to. Wendo kumpala wadi bwele ngwani ngaingenza mujumuka sai. Hina midimu wa mitu binabena kasai. Societe mitu mamuka sai bwani bantu badi muka sai benze midimu. Me bantu badi batuluka kunde. S'il vous plaît, bantu batuluka kunde ngami ni toni mamu mulambi wanshim. Munyamukati ni ba mamba lambi wanshim to. Toni bantu badi muka benza ma etude mashishana mu projet mishilana badi batuluka nukuchi instance. Mwakazari kabatu balongesha balonyi mwa kwenza projet to. Mwakazari kamutu balongesha bantu mwakutunguluja mwa kwenza midimu kampandani. Projet yonsu di bunemu. Chimuso kuitela to me projet yonsu mfumu wadi tunga wetu yonsu di mukasa oriental. Midimu bayenji barafumana ku Kinshasa barafumana ku Lubumbashi barafumana ku Katanga barafumana ku nganyi ku Manyema umwana muntu mufuma ku Manyema kwenza midimu ndo makasa oriental badi momu ukadi mulonga moni muntu kachawaje kalasa ukamuhoni moyo mwabudi moyo diploma de ndada kalasa muhotoni moyo mwabudi diploma de ndada original di sombele kayagalu ditangile kimani meme nampeta hanyi mudimu wanyi mungumvu mukalenga beka anda wamba mukwa musangu yisha wamba bwani baledi betu voto ambile bwani longa ikalasa wala kalasa nsahi ya moyi kalasa nsahi ya dikwata da bihete bilenga habulo ba kadi tujije no kalasa tujije batela magolo mubiadi ndi licencié ndi docteur ndi bindie bie
gouvernement ushintule chukufu tetu bashal ni saye tetu ya chukufu chakalachi chukufu bashintule nimbele mungumba nimbele koi kichi ni ngamba mwabe chani bantu badi munemu aba mbalon kalas tujini ba avocat munemu kaluba no batuchile bega shukuru constitutionnel sunga mumka sa oriental bantu musundo fachu dinu lomba no tutebega chef mumka sa oriental mais comment expliquer que société du munemu anu ba chef projet ba directeur bonsu nene ba kuma ma structure ma direction manen ninga bena makuto direction générale ya man franc munem badanu ressortissant d'ailleurs mbwachinyi kilko ngunu ningel mbwachinyi mbwani tudi bahanga mukandany katuntu kumana tetu kala hetu mu fonction amine nany eshi tetu kibadi banga ba bambuluisha bena yuda baba heshimi sonsi amine ya mwakanyanya bwana tuta yesu kiba bahole yesu kungulusanyi ikala miji mutoni ya kuhika kwa kuchukuku bamamba ngatandeka bumbuka kwa mama kala kuhika nshima mwangwaji bumbuka ndeka mwakala kuhika nshima mu projet ya mai bintu abidi mo kusangishanya turimo kumva disanga bani tetri yetu bana babu ni mfumo aditunganya nangu nene badi kulisakala mfumo aditunga mwambila ibulelele ambila mfumo aditunga bulele bwani dibedi dibasona mfumo aditunga bantu bala di hambelu bantu kimbe misambu kamba bwani je tudigenga diajik bulelela udimukachi mwadidi tashabwani myanda ishintuluka batu mwana ku yimomi ya kumiji mudi miye muka sayem kadi miye muka sayem mivujira bene ka sayanyi eshi mivujira bantu bani mu province mikwawo na wamba we ni tribalism kadi tribalism bantu monso muka sayem batu manya mwakubanda kunde kuyegenza midi mu abenda mbasombela habu munemu minyira habu midi mu mikasa tukasa tutulatu bobi kala mwakuyenza hai me munemu chidi momo nchani tetu bina badi basomba momo aba urusana muntu hachirika mongo chala autorité to hadi mubigila nunigila nenda nibilenga wamama niga musomesha nasho mugarche udu kwakijira kwesha ngwasa mufana kwele ni tumala me hadi ushala no autorité ni ministre ukalia ni mpulushi lano kaba weka kusela habui musela kukanaka ukaba kwanza nashi ku telefona kachitu itabangana makuta ya musokwela washintulu derja makuta mpayo wakumpala kadi wele wahanyima pinyani ndo ameni nutuba manya mbwachinyi mutoka mwenzo kumuhanu mpaya myashila hanyima kumpala ku impaya to mpaya wahanyima mpaya wa benechitu tana mudiba mwasa basa ho ni lubota manadi wela makuta uto ni lubota bwani muntu kama ina shinguri bwaluto makuta tuwela mumpaya kumpale wenda mu chiwa moyo muntu ndi makomani makuta mumpaya kumpale wanaka kadi wa mwana muntu dutamba wela makuta mumpaya wa hanyima muntu chijabondo moni muntu kayamba mbwebo enda makuta moni udwa lejana na butuku bwina adika leje no bulalo katu leje muntu makuta nashi donc tulagala bienzala bibi kibiri bishimbula ditunga dia tambi shimbula province wetu wakasai oriental tosikijilai